אני פה בבסיס קליטה ומיון עם מחזור נוסף של מתגייסים לחיל השריון ולחיל ההנדסה הקרבית, שני חילות שעשו נפלאות במלחמה הזאת. זה המחזור השישי של הגיוס תוך כדי המלחמה, ומספר... Channel 13, salah satu media besar di Israel, melaporkan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja membawa warga Palestina di jalur Gaza mati kelaparan. Laporan itu didasarkan pada dokumen yang bocor dan mengkonfirmasikan bahwa Kabinet Israel enggan mencapai kesepakatan pembebasan sandera Israel lewat perjanjian dengan Hamas, kelompok yang berkuasa di Gaza. Kabinet Netanyahu dilaporkan lebih memilih membuat warga Gaza kelaparan agar Hamas terpaksa bertekuk lutut. Dokumen tersebut juga memperlihatkan Netanyahu sengaja menolak Israel masuk ke tahap 2 dalam perjanjian gencatan senjata. Padahal sudah ada desakan agar sandera dibebaskan sebelum perang kembali dilanjutkan. Menurut dokumen itu, Majen Nizan Alon berkata kepada para menteri bahwa satu-satunya jalan membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas adalah melanjutkan gencatan ke tahap 2. Alon adalah jenderal yang ditugasi menangani persoalan sandera. Kepala Shin Bet Ronen Bar juga mengaku mendukung Israel melanjutkan ke tahap 2. Shin Bet adalah Dinas Keamanan dan Intelijen Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz juga berkomentar tentang pembebasan sandera. Akan tetapi, meski sudah mendapat nasihat dari para bawahannya, Netanyahu menolak lanjut ke tahap kedua. Dia menegaskan perang tidak akan berakhir hingga kekuasaan Hamas di Gaza dicopoti. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich punya pendapat yang mirip dengan Netanyahu. Dokumen yang bocor itu juga mengkonfirmasi Hamas punya etikat baik dalam gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.